हेलो पिला माने आज आम अष्टम श्रेणी गोटे गणित बही गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग विषय बा चैप्टरटे पढ़िया। ये विषयटा तुम के पढ़ी नथिल, शुणीच बहुत दैनंदिन जीवन में शब्दटा बहुत शुणीच किंतु पढ़ी नथिल। प्रथम रु सप्तम तक पढ़ी नथिल। गोटे बढ़िया विषयटे अच्छी आ बढ़िया लगे पढ़ाई बढ़िया लगे ता समाधान करने बढ़िया लगे। ताले विषयटार ना हूँ कौन सेट। तुम एटा पढ़ी न के प्रथम टू सप्तम तक पढ़ी न कि शुणीच शुणीच सेट शब्दटा बहुत शुणीच जीवन में बहुत थर शुणीच कहीच व्यवहार भी हो बहुत समय देखा सेट्र गोटे मुझे कहूँ सेट्र शब्द लगे माने दैनंदिन जीवन में सेट शब्द को व्यवहार कर कौन कहुँ आमे बेले बेले कहू कौन बही सेट कौन ना बही सेट आउ कौन कहू सोफा सेट कौन कहू सोफा सेट आहरी बेले बेले कौन कहू बासन सेट आउ कौन कहू रे ना बेले बेले कहू चूड़ी सेट एमती सेट शब्द बहुत व्यवहार करा जायछि किंतु पढ़ी नथिल। देख बढ़िया विषयटा यहाँ ताले सेटटा केमती देख ताले मु कहूँ गोटे बासन सेट मन कर कहूँ बा बही सेटटे कहूँ तुम अष्टम श्रेणी बही सेट अष्टम श्रेणी बही सेट अष्टम श्रेणी बही सेट कहूच दुकान को तुम गल बही किणा कहल दुकानी गोटे मत अष्टम श्रेणी बही सेट दियो सी कौन कला ना सबू बही देला साहित्य बहीटे देला गणित बहीटे देला ज्यामिति बहीटे देला विज्ञान बहीटे देला इतिहास बहीटे देला भूगोल बहीटे देला इत्यादि विभिन्न जेतिकी बही तुमर पढ़ा होची से कौन कला सबू बही देला बुझिपार एटा जानिच एटा ताले सेट माने सेट कहल माने तुम दुकानी को सेट कहला माने कौन देला ना सबू गुराक मिसेकी देला बासन सेट जाकि तुम गोटे दुकान में कहल फर्निचर दुकान जमार बासन सेट दरकार सी कौन कहल सबू प्रकार जिनस देला आम जोटा व्यवहार करूँ चामच गिलास थाली ताटिया प्लेट जेतिकी आमर जिनस अच्छी सबू गुराक मिसेकी सी गोटे सेट देला बुझिपार। देख ताले सेटा कौन तुम एठू जान सेटा कौन जे केते गुड़ाए जिनिस मिसीगला पर सेट हो बुझिपार ना गोटे जिनसर सेट केत हेनी ताले गोटे जिनसर सेट हेनी केत गोटे बड़े ताले अष्टम श्रेणी बही सेट माने सबू गुराक मिसिले देख ये जो सेटा हूँ ताले कौन केते गुड़े जिनिस मिसिले सेट होची एटा आक्षरिक अर्थ रे बुझिया मु तुमको कहूँ देख ताले सेटा हूँ कौन जे केते गुड़े जिनिसर समाहार बा मिश्रण हेले सेट हे गोटे जिनस सेट हो पार ना ताले केते गुड़े जिनसर समाहार को कौन कहगला सेट कहगला यहाँ मुझे बुझापी कहूँ तुम बही की मुझे एतक ताले यहाँ कौन हो ताले केते गुड़े जिनस हेले सेट हो गोटे जिनस खाली दुकान को गलु से खाली इंग्राजी बहीटा देला कहला इंग्राजी बही ना अष्टम श्रेणी बही सेट के ना 500 टंका सी से कौन कला गोटाए इंग्राजी बही देदेला आम नहीं आसवा कि 500 टंका देकी नहीं आसवा कि आनबानी से भूल तेणु आम जो बही सेटा दियो कहलु सी कौन कहला सब जी बही पढ़ा हो सबू बही गुराक सी देला सब बही गुराक देला पर आम सेटा है आम जानीगल बही सेट होगा ताले एठी कौन तार माने मानेटा कौन जान तुम जे सेट माने हो कौन केते गुड़िए जिनिसर समाहार को आम सेट कहलु केते गुड़िए जिनिसर समाहार को लेकिन सेट करागला यहाँ हूँ कौन सेट बुझापी। देख आमर जड़े वैज्ञानिक थे जर्मान जड़े वैज्ञानिक तांको ना हूँ जॉर्ज कैंटर कौन तांको ना जॉर्ज कैंटर सी कौन कले ना सेट शब्द को प्रथमे प्रचलन कले बुझिपार ना प्रथमे प्रचलन कले बा तांको कहगला कौन सी जेहेतु प्रचलन करते तांको कहगला सेट्र प्रवर्तक बा सेट्र जनक से सेट को प्रथमे सृष्टि करते किए ना जर्मान जड़े वैज्ञानिक तांको ना हूँ कौन जॉर्ज कैंटर। अच्छा देख ताले जॉर्ज कैंटर ये है कौन सेट प्रवर्तक बा सेट को उद्भावन करते सेट को बाहर करते प्रथमे सेट शब्दटा को गणित सी प्रथम व्यवहार करते तापर देखिए आ गोटे जिनस आम कौन करवा ये जो सेट सेट कहते सेट को जो गणित व्यवहार करने द्वारा आमर उपकार कौन है आम जिनस गोटे जो तार किसी उपकार पाइबानी ता द्वारा लाभ पाइबानी ताको व्यवहार करवा कौन करार आवश्यकता ना देख यह द्वारा कौन है
ନା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଗଣିତ ବହି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ସେଟ୍ କହିଲୁ, ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ସିନା ସେଟ୍ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ସିନା ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଲୁ। ଯଦି ସେଟ୍ର ମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଗୋଟିଏ ବହି ହୁଏତ ଧରିକି ପଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଟ୍ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ, ଯାଇ କହିଥାନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହି ଦିଅ, ଗୋଟେ ବହି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କହିବା ବିଜ୍ଞାନ ବହିଟେ ଦିଅ, ପୁଣି ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇତିହାସ ବହିଟେ ଦିଅ, ଏଇଭଳିଆ ହେବ। ଏମିତିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅସୁବିଧା ହେବ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଯେଉଁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କଲେ କିଏ? ଜର୍ଜ କ୍ୟାଣ୍ଟର। ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପକାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାବଳୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିଲୁ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରୁଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ବା ସେଟ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା ନା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ଛୁଆମାନେ? ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେଖ ଏଇ ସେଟ୍କୁ ଯେଉଁ ସିଏ ବାହାର କଲେ, ଏଇ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ବିନ୍ଦୁ, ସରଳ ରେଖା, ସମତଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ। ବିନ୍ଦୁ, ସରଳ ରେଖା, ସମତଳ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ। ତୁମେ ପୁଣି କହିବ ସାର୍ ଏଇନା କହୁଥିଲେ ସେଟ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷର ସମାହାରକୁ ସେଟ୍ କୁହାଗଲା, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷର ସମାହାର, ଏଇଟା ହେଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେଟ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ। ତାପରେ ଦେଖ ସେଟ୍କୁ କିପରି ଲେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଟ୍କୁ କିପରି ଲେଖାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍କୁ ଲେଖାଯାଏ ଇଂରାଜୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଂରାଜୀରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର କେଉଁଗୁଡ଼ାକ? ଏ, ବି, ସି, ଡି ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ନାମକରଣ ଆମେ କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରିବା, ସେଟ୍କୁ ଇଂରାଜୀର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ବହି ସେଟ୍ କହିଲୁ ତାକୁ ମୁଁ ମନେକର ନାଁ ଦେଲି ଏ ସେଟ୍। ତାହେଲେ ଏ ସେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ସବୁ ବହି ରହିଲା। ସାହିତ୍ୟ ବହି, ଗଣିତ ବହି, ବିଜ୍ଞାନ ବହି, ଇତିହାସ ବହି, ଭୂଗୋଳ ବହି, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ରେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବହି ରହିଲା ଏଠି। ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଇଂରାଜୀ ବହି ରହିଲା, ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଏଠି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ସବୁ ବହି ରହିଲା, ସବୁ ବହିକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରାଗଲା। ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ସେଟ୍ର ନାମକରଣ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ବଡ଼ ଏ। ତାହେଲେ ବହି ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ନା ଏ ସମସ୍ତ ବହି ରହିଲା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍କୁ ଲେଖାଯାଏ, ଆଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି? କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ ଦିଆଯାଏ? କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଦିଆଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ବଡ଼ ଭଲ ଜିନିଷଟେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହିଲା ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ, ଭୂଗୋଳ, ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେକୁ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ କହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା କହନ୍ତି ଉପାଦାନ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଟ୍ର ନାମକରଣ କେମିତି କରାଗଲା? ସେଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଏ ବା କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଲ? ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏସବୁ ଲେଖିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ତାହେଲେ ଏ ସେଟ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ, ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ, ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ, ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଉପାଦାନ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି। ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଏଇଟା? ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଲେଖିଲି, ତମେ ପଚାରିବ ଉପାଦାନ ସାର୍ କ'ଣ? ଦେଖ ସେଟ୍ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ। ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ବା ସେଟ୍ ଆଉ ଉପାଦାନ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ। ତାହେଲେ ସେଟ୍ ଆଉ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ। ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ସେଟ୍ର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ। ସେଟ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ।
ମନେକର ସେ ଏ ସେଟ୍ ନେଲି, ଏଠି ମୁଁ କେତେଟା ଉପାଦାନ ଲେଖୁଛି। ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ନେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ସାନ ସାନ ନେଇ ମାନେ ଅକ୍ଷର ନେଇପାରିବ। ତୁମେ ଇଂରାଜୀରେ ସାନ ଅକ୍ଷର ନେଇପାରିବ, ବହୁତ ହେଇପାରିବ, ଇଂରାଜୀ ବୋଲି ନୁହେଁ ବହୁତ ହେଇପାରିବ। ସପ୍ତାହର 12 ମାନଙ୍କର ସେଟ୍, ମନେକର ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ କହିଦେଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣ। ମନେକର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେଲି ସି ସେଟ୍, ସପ୍ତାହର 12 ମାନଙ୍କର ସେଟ୍। ସପ୍ତାହରେ କେତେଟା ବାର ଅଛି? 7 ବାର, ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁର ଶୁକ୍ର ଶନି, ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଲି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଲି 7ଟା ସାରା ବାର। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେକର ମୁଁ ନେଲି ଡି ସେଟ୍ ନେଲି, ଏ ଡି ସେଟ୍ ମନେକର ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ସମୂହର ସେଟ୍, 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ସମୂହର ସେଟ୍, 30ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲେଖିବି ମୁଁ। କଟକ କେନ୍ଦୁଝର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ନେଇପାରିଲି କ'ଣ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ନେଇପାରିବି। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସେଟ୍, ମନେକର ୟା ସେଟ୍ ନେଲି ମୁଁ ଇ ସେଟ୍, ଇଂରାଜୀରେ କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି ରେ? 26ଟା। ଏ ବି ସି ଡି ଇତ୍ୟାଦି କେତେଟା ଅକ୍ଷର? ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍ ସବୁ ଲେଖିପାରିଲି ମୁଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ହୋଇପାରିବ। ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଆଉ ଥରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ମନେକର ମୁଁ ନେଲି ଏ ସେଟ୍, ଏ ସେଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ନେବି ନା ମନେକର ମୁଁ ନେଲି ଏ ବି ସି ଡି ଇ ମନେକର ନେଲି, ଏଠି କେତେଟା ଉପାଦାନ ନେଇଛି ନା 1 2 3 4 5ଟା ଉପାଦାନ ନେଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 5। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଏ ବି ସି ଡି ଇ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବା? ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ବା କେମିତି କୁହାଯିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଏଟା ଅଛି ଆକୁ ଉପାଦାନ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା ଦେଖ ଏ ଉପାଦାନ ଏ ର, ସାନ ଏଟା ଉପାଦାନ ଏ ର, ସାନ ବିଟା ମଧ୍ୟ ଉପାଦାନ ବି ର, ଏମିତି ଲେଖାଯାଇପାରେ ନା ସରି ସାନ ବିଟା ମଧ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେବ କାହାର? ଏ ର ହେବ। ଏଇଟା କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ? ଏ ଇଜ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ বা এ বিলংস টু স্মল এ বিলংস টু বড় এ, আর বি স্মল বি বিলংস টু বড় এ, সি বিলংস টু এ, ডি বিলংস টু এ, ই বিলংস টু এ। ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ? ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ। ଏଇଟା କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ? ଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ, ଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ। ଏଇଟା ସେମିତି କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ ରେ? ଦେଖ ସେମିତି ବି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କେମିତି ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ଏଇଟାକୁ ଆଉ କେମିତି ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାଦାନ, ଉପାଦାନଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କେମିତି କୁହାଯିବ? ଏ is an element of A। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? A is an element of A। ସେମିତି କ'ଣ କୁହାଯିବ? B is an element of A, C is an element of A, D is an element of A, E is an element of A। ମାନେ ଇଏ ବି ଉପାଦାନ, ଇଏ ବି ଉପାଦାନ, ଇଏ ବି ଉପାଦାନ, ଇଏ ବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଜାଣିପାରିଲ? ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଯେଉଁଟା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି? ଦେଖ ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ? ଦେଖ ଏଠି ଏଫ୍, ଏଫ୍ଟା ଏର ଉପାଦାନ କିରେ? ଏଫ୍ଟା ଏର ଉପାଦାନ ହେବ କି? ନୁହେଁ, କାରଣ ଏର ଉପାଦାନ ଭିତରେ ଅଛି ଏ ବି ସି ଡି ଇ, ଏଫ୍ଟା ନାହିଁ। ଏର ଉପାଦାନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଫ୍ଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏଫ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଥିଲା, ନୁହେଁ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ। କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏଟା? ଏଫ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ। ଏଇଟା କେମିତି ପଡ଼ିବ? ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ। ଏମ୍ ମନେ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ନେଲି ଏମ୍, ଏମ୍ଟା ଏର ଉପାଦାନ କି ନୁହେଁ? ଲେଖିବ ଏମ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ। ଏଇଟା କେମିତି ପଡ଼ିବ? ଏମ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ
एम डज नॉट बिलोंग्स टू ए आउ बा एलिमेंट लगे केमती कहब एलिमेंट शब्दटा को लगे नट लगे केमती कर यहाँ केमती कह पुणी एफ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए एफ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए एमटा सेमती केमती लिखा जीवो एम इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए बुझिपार एम इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए एफ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए बुझिपार केमती लेखागला बुझिपार न छुआ तापर देखिए आम कौन लिखा बर्तमान उपादान कौटा नुहे मुझे उदाहरण केतटा नौ देख भल कि बुझ उदाहरण केतटा नेबा ठीक ना भूल उदाहरण केतटा आगे कर तापर तुम बुझल कि नहीं तापर पुणी तापर पाठ करिया मन कर गोटे सेट मुझे एक्स सेट एटी अच्छी केते उपादान 1 2 3 5 देछि केते 1 2 3 5 केते अच्छी 1 2 3 5 मुझे गोटे लिखी देख 7 एलिमेंट ऑफ एक्स ठीक ना भूल छुआ ताले 7 रा गोटे एक्स रो उपादान अटे ठीक ना भूल यहीटा हो भूल हो कौन पाई ये उपादान नुहे ताले यहाँ हम फॉल्स बुझिपार मु आ गोटे लिखी 5 एलिमेंट ऑफ एक्स 5टा गोटे एक्स रो एलिमेंट ठीक ना भूल यहाँ हम ठीक यहाँ है ट्रू सेमती देखो आ गोटे मुझे कौन कहूँ 4 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स 4 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स ठीक ना भूल यहीटा हम भूल सी कह 4टा एक्स रो उपादान नुहे सॉरी 4टा एक्स रो उपादान नुहे ठीक ना भूल यहीटा हम ठीक 4टा देख ये ना 4 तेणु 4टा हम एक्स रो उपादान नुहे तेणु यहीटा हम कौन 4टा एक्स उपादान नुह यहाँ ठीक है बुझीपार केमती कर तुम जापार यापर देख आउ दिना बर्तमान आउ दुटा सेट्रे पढ़ा तापरटा गोटे है ससीम सेट आ गोटे है असीम सेट ससीम सेट कौन देख ससीम शब्दर अर्थ कौन ना जार सीमा अच्छी ससीम एठी सेट्रे सीमा अच्छी माने कौन जे सेट्र उपादान गुटी को गणी पार बुझिपार सेट्र जदि उपादान गुड़ी को गणी पार ताले कौन हम सेटा हम ससीम सेट जदि सेट्र उपादान गुड़ी को गणी पार ना बहुत उपादान थोड़ा हम असीम सेट जमती मुझे कहूँ देख गोटे सेट मनकर गोटे सेट डी सेट नेली ये नेली केते मनकर ये मुझे नेली केते डी सेट्र उपादान किए रहा मनकर आंब पणस कदली डी सेट्रे केतरा उपादान अच्छी ना 3टा उपादान अच्छी केतरा उपादान अच्छी 3टा उपादान आम गणी देलु उपादान 1 2 3 गणी देलु है ना ताले डी सेट्र उपादान को गणी देलु गणन प्रक्रिया परिसमाप्ति घटिला माने गणन संख्याटा शेष हो गला गणन संख्यार परिसमाप्ति घटला 1 2 3 है ताले केतरा उपादान अच्छी 3टा उपादान अच्छी तेणु यहाँ कौन हम डी एक ससीम सेट अच्छे डी एक ससीम सेट अटे बुझीगला डीटा गोटे की सेट ससीम सेट बुझीगला ना डीटा हूँ एक ससीम सेट अटे कारण डी सब उपादान गणी है गणन प्रक्रियार परिसमाप्ति घटिला आ गोटे सेट मनकर मन हूँ मनकर ई सेट ई सेट नहीं के 1 2 3 4 इत्यादि सब एमती डट 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 नहीं अच्छा 1 2 3 4 की संख्या ना गणन संख्या माने कौन गणन प्रक्रिया आम जो संख्या गुड़िक व्यवहार करूँ गणन प्रक्रिया कौटू आरंभ करूँ गणवा ना 1 2 3 4 1 ठू आरंभ हम 1 2 3 4 इत्यादि इत्यादि चलला बुझिपार ना ताले गणन सेट बृहत्तम गणन संख्या कौटा ताले सबुरु बड़ गणन संख्या कौटा ना बृहत्तम गणन संख्या
ନାହିଁ ବୃହତ୍ତମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। କାରଣ ନା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରେ। ବୁଝିପାରିଲ ଛୁଆ? ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ କି ସେଟ୍? ଏଠି ଆମେ ଗଣି ପାରିବାନି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ କି ସେଟ୍? ଅସୀମ ସେଟ୍। ବୁଝିହେଲା? ସସୀମ ସେଟ୍ କେଉଁଟା, ଅସୀମ ସେଟ୍ କେଉଁଟା ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆଜି ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ ଯେ ସେଟ୍ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଜର୍ଜ କ୍ୟାଣ୍ଟର, ଜର୍ମାନର ଗଣିତଜ୍ଞ। ସେଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପକାର କ'ଣ ହେଲା? ସେଟ୍ର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେଟ୍କୁ କେମିତି ଲେଖାଗଲା, ତାପରେ ସେଟ୍ର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ, ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦେଇ କେମିତି ଲେଖାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସସୀମ ସେଟ୍ ଅସୀମ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ହେଲା?